Ebigambirwa mu kushaba kwebembirwa bwana mukuru wa Kyamuhunga Parish omubasimira beja biziro mu idara ly'okubanza abe Kyamushanju hamwe na senior ya kana abanyakatoma primary school hamwe na St Mark SS agari aha musinje gw'ekereziya kandi abeje bashabirwa kugira emicwe umashomero gona gakoze siyafu ishomero yagari ya 58 mu ihanga lyono n'ishomero ry'St Vocational School yatugira abanigana 82 mu first grade abana 59 second grade n'abana mu third grade mukora cyo mu kweshongora no kutagura kuko narebe. But I want you to do well academically. Read your books. There is no other shortcut. Abashomesa b'amashomeraga ho naborekere biruko batambiko no mu kushomesa kwabo. Our secondary curriculum iretaga research to be conducted by a student. Students need the internet. Twine classes zina abana bari omu state imbe munonga kandi bine barumu tibitire plasta mbenu welcome nojoto mukama jeremba bazabo. RDC wa Bushenyi ayorekere kindi kizubu eco butabanko bwo maka amaka kushanga tigara mu businje abazire batari hamwe batakwatanisa bakutonganira kataka kakwingana ki ushanga unabana nabo hatu batanje no kutera abazire babo umuri Bushenyi batumwe n'intebe tubirekeraho tubase kutunguka. Omuganda makuru state minister kujunanizwa kurebuza entunguka y'ihanga akabukira bebembeza batarukuratiriza program za parish development model hamwe no kurebuza program za government ezurukwera omuntu wa burijo mbyentunguka hamwe no kurwanisa obworo. Ebi n'ebindi bibiro mu district ya Kamwenja ha mukuru gwo kusima kwa Reverend Father David Byamukama ogubire busilva omu district niyemwe ukongera itwenda tusime mukama ruhango mbwemezi bwaitu kandi nyewe arukusimu sobora kwebembera mu mulingo bitu buri omwe mulitwe aine ekyarukusimira mukama ruhango kubahamiza mugumizemu murabyara omwani niyo ansa. Sente zirukwingana miliyoni 23 zishorozibwe kandi ezi niza kukozesebwa omu kuhunduza ekereziya egi. Erizoba tuzamukora gwo kusima ruhanga habwo kuranga umugenzi witu kandi munywani witu Reverend Byamukama ruhanga kabasa kumucungura kandi yamwongereho endije myaka mumisho. Abanyishenjera bashyira hamwe korogo baraganise kwatanisa n'abikiriza omu kutungura omutindo gw'ebyentasya. Gasha kwa Ben Mhoz na Anthony Twine.